Bwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligirwa n'ebigoro byonsi. Mwanchi omurigere rwegeta senika Ndizi TV nabwo Bwansu bw'omugusinde kinga kingekera ngo kwarganime yo murobero bwo komenya okuyayero no murobero tawose niwa mange igoro yekinkira cyo komenya buyake bochenu wetanga kurwase amako wemechando au nabo ibo amarwaire ayo abo cyasemebere ya mwanya bantu nari twirarero nimba tumageniga oyure umunyagatari gosumumanye gwamangana y'emechando yo bongo kero turacho kwanira make igoro yo muchando bwo bongo ane no muchando umanyikante buna suicide bwo kwerusia obugimangu cyariko tumanyia mange ningi monoge kwirera abantu bayiregeta mpiro yo kwerusia bo moyo namonekero barore abose mu bantu mbwa tumuchando yo bwo bongo orayirerekero kenda bande berusia bo moyo nakimuna barabo abamanyi bakuru obokonyi bucyase abantu bunabayiga namona nato bose mebuna intumwanya abantu ningi tugwenda okoregera twarora abaminto bwatime cyando iyo kero kendera abayire barabo kwimukige tampiro yo kwerusia obo moyo ngo kwariga nyobe ko gusanga amunaitwe komeryo eliyo tobe togose niwa amanki kurende ndo to kwanira igoro yo kwerusia obogima asekeria na umutinyiga okianda nigo orumutinyi wo kumanya abantu igoro ijya okwerusia obuse igoro yo wetanga ko rwase emechando iyo era abayire barabo kwerusia obo moyo nakigo tumanyia manke ningi kerikero beire mono koreka naso mutinyiga ingoro yege yengane yo ngono mwanchi muri kwarigani obe ko gusanga amo 90 wika omweryo onumero bire ko twasori nanche ebalinosero ekero kwenyora muna sensemo ya Facebook nabako gendera batunyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyara wetra Ndizi TV News ero togendera gusanga amanke asitinga kikigande tukumwarigana mugeni bwe twori rero eri abega kwemanyikani tobe to gusanga ayande wika omweryo karibu sana Bienvenido sana Ebali. Abo kumanya umwanchi umurigerere kari aho nane nengaige go gutoka Umwanchi umurigerere bakwanira umwanchi asumole samari tankuro ko Roger Somira munyagitari ko Kisi Teaching and Referral Hospital specialist ya mangana mental health or psychiatry na addiction bienvenido sana Ebali nasoko ngariganya somero byoyo batunyara ko batokwanira abantu bayitegura ya suicide and suicide prevention ose okutanga kwerusia bomoyo bintu kitura akorega tunyara ko batogutanga abantu baito banyara ko babagutwara ibirengere sembanyara ko babakorega korega kwerusia bomoyo mutinyo yo kyanda no mutinyi bwo kumanya abantu igoro ya suicide ngo chaturi to celebrate on 10th of September umutinyo yo kyanda kitariki 10 ariko twarega ndotokoroka World Suicide Prevention Day lakini umutinyo yo mugima gwansi ngokora tore bintu ao yo kumanya abantu baito igoro ya suicide na bigutangeka egara tunyare ko rusi stigma bose okuchongera ibikoriko boche igoro y'abantu bari batemire suicide seigo mo morigerere itasore totege kabana ntumbaka omwelo karibu sana daktari kero kende tutarachi okwanira ya suicide itogo cyo kwanira specifically ngagete emechando yo bonko nemege inki muntamine tekera gukwana obochenu bwo bonko ase manyabantu biamono sana Evelyn obochenu bwo bonko ko mental health no ko babu yake bongo umuntu aranyara gukora ibintu bya kawaida akunyara kugendera si na bakunyara ku handle stress cha kawaida cyo bugima kiri kiwocha na kikitokoro ko abachenu bo bongo ku mental health area and na bagu participate positively in the society ko bakore ebintu biri bikobera twagendera as a society asante sana wono toko yende masemo wikase omuchando kwerusia obo moyo metabanda banke nonje kero nagakilire na maite suicide nekero umuntu akwe beke ngori kwende suicide ngagete cinjira nchiro chinyinge ekitota no muntu werusia obo moyo mbinjira kicho ratomanye ndiamono sana Evelyn
bono ntobwate suicide ya ndebone symptom yo boroire bore exist ya so muntu nandi kera togotaba suicide cinjira ni kinyingo umuntu aratumye kwerusya obomoyo lakini iri manyekanira commonly no kutumia ngori ose kunywa isumu lakini ntobwate cinjira kinyinga abantu bagutumia kwerusya obomoyo suicide ya very common especially among men abasacha na bumono obo tukiborokiri na bumono bakwerusya obomoyo gutumia cinjira kiri chimbe cyo kwerusya obomoyo no gutumia ngori okweruta no nyempari gari mutume korina sigeto oiruta guchinse ebina bintu biri the most crude methods abantu bagutumia kwerusya obomoyo convention among the ways cinchira bakwe umuntu agutumia kwerusya obomoyo ekitwaro very common no gutumia esumu yo konyora umuntu akwire ryogorie ya mugondo guserie ng'ombe wendo changanya oburukani na machi gusene nekenyugwa umuntu onyo kutokoroka mukoma ngekoro kubonoga na phosphate poisoning ntobwate abantu bali bagutumia amajoga nyitari baliona abantu bali bamanye tegoro ya amajoga onomona abakori gasi banyagitari bali bamanye amajoga eryogeri kuibeta na bali bankoraiga bali bagutumia amajoga nyagitari bakoraigo baro bagutumia tinte tokwanegere torere bune tokosomia abantu baito cinjira kera abantu bari suicidal nabo umuntu kero umuntu atarachiko ko attempt suicide kokora bari mbaka research umuntu nkwenda ari Google omanya which is the easiest way out utari gwetera pain sego chinza chinde kera tokwa na means toko explain about means chogo tumia suicide tadingere onyaro morigere naro turigere tiboniga uranyora gafurika no onyekare suicidal gafurika no tsira igonto bwate ebi cinchira chia chinao chinyinge abantu bagutumia agera bakwanyora virusi ryo bomoyo ande bono tari wanja ko muntu no boroiro konyora umuntu ikire ensinyo kabisa tabwatie nada option gutatigerio kana yetigareti bona kero kinde kimbanto cyora tebe mono korengana na research mwabere mo okora gose bikora biri mwabere mo okora mbanto kiane ne mono konyora bakwimukiye tamfrike yo kwerusya bomoyo gose mbanto kibari at high risk yo kwerusya bomoyo biamono sana Evelyn na inde binto kibiri mono yebikoirero mwanda okay tete tokwanere bono abantu bari mono bakwerusya obomoyo uko tukiborokiri tuchakire statistics nkichikorokiri every year ngutwara tura abantu ange 800 bakwerusya obomoyo warorire and in every 40 seconds ngutwara tura umuntu oyo mukwerusya obomoyo and uko tukiborokiri men bagwate risk erigoro yo kwerusya obomoyo kubwa basubati na age ere common emyaka ere common yo konyora abantu bakwerusya obomoyo mono n'abasaye n'abantu bari lonely extreme of ages so bari emyaka emenge bakiniri abana bacire kwanyora batigarite baramubuka bari at high risk yo kwerusya obomoyo nande ebintu nebinge sana biragere umuntu airusya obomoyo ngo ikatore tokwanira asiki abasacha nabo bari mono aso bari bo barata high risk yo kwerusya obomoyo wabasubati kinintete akeigonda akwanira igoro ya the causes useni risk factors ngikego tomo umuntu mpaka olengera kwerusya obomoyo number 1 leading cause egotoma umuntu erusya obomoyo no borere tokoroka buna major depressive disorder use ekegusiye birengere byebinge abantu bari bagutwara depression bakwikase getata imanyeti yaro manyene gose narwarite cyako gutware ebirengere suicidal thoughts guse birengere byo kwerusya obomoyo ne symptom ya depression eribono yekirensi nyu tokoroka major depression guse severe depression because depression is the leading cause ya abantu kwerusya obomoyo another cause ya abantu kwerusya obomoyo negenti tokoroka underlying mental conditions iga abantu babwate some underlying mental conditions guse amarwere yake bongo babwate risk erigoro yo kwerusya obomoyo kera kero bongo bwarwarire guse kero umuntu atwarire a mental problem
mono konyora judgment yae atakira kuba impaired tari korengereri in a straight way judgment kira yabere impaired ubuso umuntu utware ibintu biri tokoroka kuna hallucination cyangwa ordinary umuntu abocha oyiwo mutoye mukwanira lakini atabarochi ibintu buna biri nawe bikokora umuntu or very suicidal because they become very disturbing. Another thing iragera umuntu ari usaba moyo is a chronic medical conditions, and the most common chronic medical condition yamanyikaine cancer. Ya umuntu chire nyagitari very diagnosed with cancer stage 4 atakorera counseling ya kusanyore strong family psychosocial support na bawika secretary arore bonere aido abere burden gochase familia yae ose umuntu nawe gushaka kwiburi asikininche natwarira umucando yiga chaka gutwara ngora nande the chronic medical condition we call it still into depression umuntu also into depression uchaka suicidal. Another cause is a substance and alcohol use problem. Yes. Toteba umuntu ore ogutumia obore bimono nara at a very high risk yo kwegusaba moyo kwa the general population yo kwari batari gutumia maru igobore bonde bwensi bobe nobore bwa maru bore bwenya sore obore bwe kuber bwensi ngobe kaburo umuntu at a high risk yo kwegusaba moyo kuba umuntu utari gutumia obore kento kende kiragera umuntu ayirusaba moyo ne kento tokoroka buna mutora tore financial issues, especially during these hard economic times. Yes. Abantu ngotera bare from financial issues to family problems. Konyora ekitote baba sacha stirimbara ta high risk. Konyora umusacha orego kolega asiye kirega asya mubolire ari konyara bo support family yawe bune bwendete kawe kanyombali baba ko ben encourage dio chaka gochongeri uwa ya no musacha but to konyara go provide again to kalina kera kina boge kogera umuntu ngora achake kwa suicidal odo teba kira evento mbiro korora umuntu ati gose evento ketekiaba oirusha bomoyo litukejejo twaro story chininga simba seti oso mwana kwa matema oso itwe skuru orworo genda origengo ligo sonye jo so mostly abantu bunaba egente kekiaba very it is a trigger so meaning imba kwatu muchando or underline utanya kwa solve one trigger yache yaba very strong buna trigger yache yaba very strong nero ya gerambaka umuntu orengera limbako oirusha bomoyo ose those are some of the few causes of suicide among our population and not abani kwanira seki abasacha na bako irusha bomoyo. Daktari garin tutaraje ko kwanira gori abasacha ndagete to chiko kwanira baadaye rugenda sinde wate ribikwirera abantu abayiga ko irusha bomoyo negure chinga kinyinga kuna bakanyara gusina umusabe irusha bomoyo kwanyara gusina bamata basakire batabona e company peer pressure iri gose by'abantu agutarana barunda bagerero ko rengendo bweke no tebe gento bweke ngo irega kere kenda abantu ba mukigetampereke. Okay, peer pressure ntogota abayoka niko sio montabe suicidal lakini twarorira abantu bakorosie bikundi bibo chaka gutwara certain beliefs bamanya kwa wendo indo yani baso ime baba radicalized kabisa ochaka kuamini egento gete baka bakiamini kabisa ebintu mbe tokoroka se psychology ko psychiatry na learned behavior people learn by observing from others kwarorire one bintu bakonya gukora continuously umuntu nabaho ikochaka kwegene bintu kinonya nkeli bomayene daktari nde trenda sumutu mukomosinini heriyo tumakwira na togendere kusanga mange trenda sumutu mukomokega tokwira na togendere kwiwa mange. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net iri gutuligireria na bwigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24
nyoranga nabo gusonja gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV elio wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Mulireka twakorera umutumo nende ngo kwariganya senchya bene elio tobeto kogenderera gusemi wamange iguru ya okwerusi gusa umucyando bobongo w'okwerusi ya obomoyo. Karibu nende daktari wategete ko tutera iguru ya kirige kogera abasacha bange bakwerusi obomoyo kubwekere kurenganwa n'abasibati mbiyamo sana bali ni maiteri swali elinayo oratwira niribya kiagara mamaite what men go through in short most men are at high risk of ending their life by suicide as they sauli that have a culture na society when ebegeta abasacha bakwenta komenya got to like abasacha they should be strong abasacha mbabwenti kuko namba cyandegete yani umusacha no muntu bwente kuyikonyi to baskoro ki weakness ende yonsi ya sabantu bara basigo nonyembono actually umusacha ende oisako genda onya no umusacha uri abasani babo batebi mbwate stress eba bako konye bara gosekerere sana so bako tebi solution bara ko ya marunaro aruro to genda ko chiga aliyo nyu chibebere obebuya I say go we have a problem with men opening up or sharing their problems basacha mbali koigoka bakwana nki bagwetera abange bakwera ine unlike women nkomera na barasange bakwana andi musubati takunyara kubeka gentonsa nyinge imeyaya nabuge ko mucanda ari omuntu amote inane tari kwabwani bachibakwane kwicaye kwa moto abiri bono the fear of judgment amongst men nerekogera most men batari open up nakyokorera munno nonyenye gitari abasachi babo cyokora babone mono kabisa mutwali na bakwe umutuko mwacyo gando gore penkila aho iburi bereri akiri bando gora panado onye tikwera ogende gasi ogando bakora by the time oboroni boli bono bokucha kulipuka at a very late stage kucha komukonya yabiga simono nakiki kitoko nyako encourage eri abasacha gongo encourage story no nyine chikanisa totware kintu tokoroka men's baraza agera banya ko baba kukwaneru like it's okay for a man to cry it's okay for a man to open up kwane kiagera no choka cheme chandeli turanyora solution yende yose yes or share actually sharing is solving that problem by half lakini keruta riko share kunye gacha enge buna ebomu ganyeteche elipuke yero kunya kubeka stress kwabekeye mambi kwabekeye cyagandira go interfere na your body style nere gutamba kurwana stress in the process umubere kurwana stress na kyokorera umuntu agwekera ochaka ko kuigamba gambye rweka usochaka gukora ibintu bitare bya kawaida also kabisa urwaro into depression usotaro uroire bonde wa mental buramu cyane for a very long time because the more you share the more you prevent yourself also into depression was go to suicide thoughts nanga gitogoye ngani wakwanira igoro y'abantu we kwana ngatiye byorokerere biribira kworo cyumanya buno muntu kerokene nabwo atumucyando uyora muri kwimukige tamkireke byorokerere bindora atebe biri buna inchemenye tari aseke nyoro narore muto cyakire gutuko bobye insacha mana intebe kerokene umuntu nabwo atumucyando nanga nityo bokonye okay mbiya mono sana bali ebimanyerero common ya somonto orocho yo muchko bari suicidal evento monoke koba no gochaka ko isolate ko gochaka nyo bwata basani no chaka ko Russia sabasani bae na bawe ka segeta lose interest onyo renge ko gende gasi interest eri yaye bore pi era nense nande na bokora
nabaguchaka gukwana gose go verbalize gore ya suicide ya muntu nabaguchaka ko batenche esina kire ndo cyo buguma bondo siri ino statement to don't take that statement lightly because umuntu wikera asemba kachake gukwana gore ya suicide iwe bintu ndire bya muchandira asenga ki asinyire ko bikwana ege ntokende ge ko garonyo umuntu karaje buya uchaka gutwara sleep problems warade gose umuntu uchaka gutwara reckless behavior onye takanyure maru uchaka kunywa maru kabisa warade gose involving themselves in fights ondo bwensi ga kumukwanira akoga cyubwango yani itari gutaka muntu amukwanire kende yonse muntu agukumukwanira gantaka ke ogakiri wo cyakirese in the process yerekera bakurwana gusekera ko engage in reckless behavior ate to gukora kintu kende yonse kira mukore chinse cyecho those are some of the few things to kurigerera umuntu cyakira gutwara depressed mood agakiri most of the time na tagwati musaso kutagwati magokononye lakini still ngo tabatore umuntu nabagoche bakaso gasika go smile arwa gasi yogende ayirusha bomoyo abantu it depends on individuals abantu bari bakobisa to kumanya gusembare suicidal lakini if you are close to a relative or a friend nabo kumanya musanyo ya no change nandi ntamakonya tiboni rango korale ntekebe some few things ubuna ko gachuwoko umanya kunyora ko tabyo bepole atarenge tokoroka irritability or agitation very easily agitated maybe ntobinde bune bitwata yabo muntu nabaho ko tware birengera bakochaga kwegambira kweka ose ochaka korale bintu chaka gutwara chindoto chimbese sauri depression ya soire gusoborere bunde bwa bongo bwa soire asante sana bono kirekende mnainwe abanyagetari abamono bakurigera mwana y'imicando yo bongo ngo nyorore bose mwarete rwose no murwire ubwate bose no muntu ubwato mu imicande yo bantu n'abarorine kinyorogari bayimukire tampire yo komureta asemure ninki inchira kikirimo ko nyumuntu yega kwene cyabuna tari gukia akwibeka semicando buno kwerusi yobomoye bemono sana vali actually togote aba suicide attempt is a psychiatric emergency yani umuriro wo attempt suicide oyutagwa ntukuti wagaendenka awenda ko managed as an inpatient have one medication kera suicide a symptom ya suicide ibone ko be ko umuriro abuno muntu gwate severe depression uno umuriro wenta be ase ward arwalibu bakabe stable nuko bari gunko gwate different approaches to kutumia. Usually we have 3 or 4 approaches. So whatever medication, psychological counseling, the family, psychosocial support. Ndizo toko beka mbaka spiritual. Kwa discharge iri umurori kuchinkana batoko mu link ne a spiritual lead orange ogenda kwa mukonya agare achange na nyasaye kagara asande bibiringo tabiri no kwerusa bomoyo is a sin kalibo lakini major kilo muntu akire na severe depression with suicide ideation was a suicide attempt. Yes. We admit them in the ward. Mona wago chaba attempt suicide n'abantu banyite sumu usokonya wari umuntu tete ko ingenta bamusibora asalenge bamureka nyagitari lakini abanga bagocha mona muntu nokonya wari banyite sumu ende lyogolye ya ngombe ko lyogolye diriko cyarero ndagira mu bondo. Asante sana bono kirokende amitengo ratore nona basaye ngwate babasaye mbare na baragwata risk yoko yoko rusyo bomoyo kirokende ngonyoro bose n'abana bare skuru bagutamira bateba n'abari mubagerire abandi bateba n'abayibori ninki kebyo ratebe abayibori babwente bose n'abari usundi bwensi abwente okora kweneke nangwe tangare ko rwaso kunyori micando kirokende ramwire ko rusyo bomoyo usengo tangare abamwabo ko rwaso mucando beke mono sana tuli kwaretire libori gete liya ikiagera uchakonya wari umwana omoke teenager igona bwate sa ebintu bireto koroka buna advanced childhood traumas. Yes. Ose past trauma umwana kirare gukina obo komumbura eterete
bukamu affect mentally lakini muntu takomanya onye no mwiburi takomanya so growing up onye nturi wa address trauma yo mwana yaterete nari at higher risk yo gutwara a mental problem nari at higher risk yo kuba suicidal an example no mwana ukinereta se familiar dysfunctional families sabe buri tabons barabare usaba kurona kirari tuko gusaso mwiburi yo ma aromore bitari lazima bose baba barebi awocha kirasore nyumba nesegea ko bororo ebintu ebi as much as talk abana n'abakembali ko understand usually ngo tabire bya affect bono kiraya kire skuru akoba bullied nande ake skuru anyore bullying ko either saba nafunzi usanyore discipline mbikuru asaba alimu yako benda ko worsen trauma eri umwana yagwate so mostly tali bintu biri obutamira abalimu kuri they don't have a way out yani yunare nchera tubaroche kyagera ka onyo mwiburi ka romotindi ka guchikomotebi naye kwagerere mwiburi kabayiga stili mwiburi na bara guchukere acha kumu discipline ase igo ebintu ndate yabayiburi mono abana ababayito bare teenagers na konusana ukinya abana se generation ya internet ke omwana wa access kerege andosi ebintu nebinge ba access lakini ndumwanta kubeka abana se ekanisa bamanya saye buna ba ukinege ntaho shamye mwana karamoke uche goro lazima ke manya na itu kuna tomenye ntawe buri kera tokorera abana ebintu ngire to kwente wabo litokora sibaroche kera nko ba affective and as they grow kuna bakonya gukina bocha biri batwara trauma na kisa yoko bole rwaze kitwarete some divorces chiregoro kuwalikare yeah because most people are trying to marriage what is that trauma yes nere to point no as a providers of health services to tell me gutara chiskuru to kwanira abana nande na kwanira regular substances as one of the risk factors kiro muntu abuse substance era rero muntu irusi abo mo kigon to point ko kwanira abana baito banyare ko gutumia substances because cyasa biro bimana bacira rero muntu aro borore bwabo kabisa buriara au kumukora tumia mario forever asante sana bana singe chibira gukorera nabo kurwengana yawe yo mweri yo basinira bwo mweri goro ya abantu kisko gari na mono obamanye kirenge kenene cy'umutinyo yiga uyu no mutinyo suicide prevention nande tigatonyara ko batugukwana free ligoro ya suicide kiagara tuanalile bune culture yetu iso kwana goro yo kwerusya bamoyo uramye kukuru asomo kutanonde wensi tigachi kanisa chiskuru tokwane asto omutinyo tigatonyara gukwanere goro ya suicide nande ninjira gitoranyara ko batogo tokwera ni suicide inse nande gentonda abatebi team yo mwakoye egoteba changing ways to approach suicide to enche ritware korera kare kare kwa nero montate suicide akorusi wo oraito ibiranyo manyiko y'nyagitari oso ruwe police station ebina nebintu birito gwante ko chensai kyara tagokora igo muntu tageta open up next time arari yasai aibisete kabisa agenda irusoma mo saigo tigatobe very supportive totige ko ba judgmental torusi stigma ewazushit na mangana suicide nari abantu abange baranyara ko bago cyane gitari banyara mukone asante sana daktari asaba senyoya manje umurigeri wana mnako abere go kwibuni watu abere tu kwanda iguru muchando go kwerusia obo moyo daktari obere ga twa go semya bwingincho enene kigima no kwegena buno de bwense obere ga go rigeri onde bwense otegerete anyorire obo semya ubura mokonye igo no hunde segete abere ge kurwewa nere bujya umuntekero bwatu muchando onde bwense kwaba wogo siboka wasangana abamino togo chandika gusego kuno no muchando kiyo kira kwirere obego gusalya obugima bwawe weka kinga kinda sumurobero gwa kumenya kuya ngo kureta sore nanje Evelyn Osero